Biyag di tao. Sigurado ka kade iti dayta a desisyon mo, Emelda anak ko. Wala nang. Naskan nga agsakripisyo para mutlang iti masakbayan tayo. Ay, narigat sa mo iti trabaho ijay abroad anak ko. Narigat. Ngam agano saklaan. Agurnungak nanang. Kat no makaurnungak iti pagpuunak o di agawid akon nga agnegosyo. Kasano ngay, no makatumpong kamot iti istrikto nga amaw anak ko. Ikararag tayo. Asapay na ko ma. Tanaanos ti agbalin a boss ko nanang. Di kay madanagan. Takadwak mo't ni Trina a best friend ko. Ay no kasta ti plano yaw iti gayam mo. Saan kayo alapdan anak ko? Sapay la ko mga road, baligi kayaw iti anyaman na plano yaw iti biyag. Agyam anak unay iti suportayo nanang. Imelda, friend. Naimbag man ta pinalubusan na kanina ng mga agabroad. Madanagan. Ngam inlawlawag ko ti amin kenkwana, friend. Narigat mo't nga mintag sapul iti napinta sa trabaho dito lugar tayo, friend. Ay, nga rod Isu anas ken nga agbirok tayo. Anyat amuta nga friend. Amangan mo't numaya ti agururay at trabaho kada tayo di balasiw taaw. Ay na, sapay la ko ma, friend. Ay, wen gayam. Kompleto ka din ti requirements mo? Siyak namin kat saan pa'y. Kompleton Agawaan mo tan ati mangipag na iti papeles mo. Tapno maka-flight tan. Ay, manong makoy. Amom no anya dinadamag ko kini nanang. Anya tinadamag mo, Vicky ading ko. Agabrod ka numot ni Imelda nga kabsata. Ni Trina nga gayem na ti kadwa na. Anya kumamot ang muna da jakab sa tangay. Mas dawak nga rod. Ibirbirok na lang ti pakaisagmakan na. Nagado mabalin a pag-applyan dito Pinas. Abroad pa lang may tinapili na. Kaya't na siguro man ang tagpasekat Di ko na siguro nalakat abroad. Sa bagay, awan matkit iti bibiyang ta kanya na. Uray idi si bibiyag ni tatangkat pa, bida nga talaga dadya nga kabsata. Awan, santi pa nagbaliw na. Anya dyan nadamag ka. Agabroad ka no, Imelda. Balasang ka. Wen tata, nakadamagan nyo. Ni Vicky akabsat mo Ha? Isumit isang kaibagana. Ti may papan iti panagabroad mo. Ngumapyakas jay. Nakalibibay na mga istorya. Kasla di na kaya ti panagabroad mo balasang ka. Anya? Ay nga mala, agagit kalata. Tapno maragpat mo dagiti arapaap mo iti biyag balasang ka. Agyam anak, tata. Agin papakada pa ilang mo tadya nga Imelda. Kat anya nga iti insungbat mo kanya na manong. Agan-anad kay jay kunak lang. Siga nga. Uray siya ka. Awan mat amok nga ibagak kanya na. Amangan kay di numailaw anak at dumakal ti ulo dadya nga kabsata. Nakunampay ading ko. Itanto pa flight na lang madlaw alim mastugay. Asino, Jelly Masto, BK, Makoy. Ay, kwa jay katrabahwak nanang. Sigurado kayo? Kasla nga may nadanangag ko adi nakamat yu anagan ti kabsatyo. Ay, kwa, kanagnagan na nga medya katrabahwak nga limastog, nanang. Nagapuan ti package yu, nanang. Impawit ni manang mo nga Imelda. Kastaya. Wait, damo para kada kayaw kan ni manong mo amakoy. Nakalasin iti para kada kayaw. Ta sinuratan na pa itinagan nyo. Saan kami matngagdaw-dawat? Anak ko, panagkaya mo ni manang mo kada kayo Ay nanang. No, chocolate tumatlang data, kabaalan me kanimanong makoy ti gumatang iti kasta. Hami nga pagan ano ti pawit na. Na, apay aya akasta kayo ije kabsat yaw anak ko. Ibagbagak lang ti pudno. Kabaalan me mati gumatang iti chocolate no kayat me.
Saan lang nga ni Manang Imelda ti kabalan na ti gumatang iti kakasta? Manula abulan ta dito yung abroad nga marik na kung ti banog ko, Imelda. Ay, uray siya, Trina. Naimbag ko nam ta nasingpot dagiti natumpungan ta nga amo ta, friend. Kan uray na bambanog ta at least, adda maipaw itamot iti pamilya ta, friend. Sa bagay. Ay na, maragsakan lakit iti pamilyata. Ngamin, mapawpawitan ta idan iti kwartada. Wen nga, Rod. So nga anusan talata, friend? Tainton makaurnong tao di agnegosyo tanto ijay. Wana, noon niya ti plano ta edi, iso taramidan ta. Sige, friend. Ituloy tanto ti agsarita inton madamdama. Awagak labiit ni nanang. Saludsudok no naawat nantay inpawit ko. O sige, tawagak met ni nanang ko. Hello, Imelda, anak ko. Kumusta ka mo dita abroad? Nasayat mo't nanang. Da kayo nga'y, kumusta kayo mo't dita Pilipinas? Ay, nasaya at kami mula ang anak ko. Naawat yung kadintin pawit ko a package, nanang? Ay wine! Na-deliver idi kalman. Ay, kagyaman kami unay, iti impaw it mo, anak ko. Adamot ti para kadamanong makoy kan Vicky. Da kayo to natin makamu amang tid kadakwada, nanang. Wine, anak ko. Apakadaak nga rodon, nanang. Naskan nga ginana akon. Tadapay trabaho may intong bigat. Kat agan anad kayo dita. Uray si ka, anak ko. Agan anad kamot akanayon dita, wine. Asino diya kasarsaritan ni nanang iti cellphone na itay bigay ating ko. Asino pa yung kumangay? Jakab sa tanga pabida ah. Mayat man ang tiisam jay bakit? Anya ka nung nga dyan pawit na. Jakab mo ah. Hangko nga pagan ano nga damagan. Adda nga ta chocolate. Ni, ay sus, pangaasim ah. Han mo nga ipadlaw nga agbibisin ka manong. Lumastog man ang jakab sa tano ipakita mo agbibisin kay ti package. Kalpasan ti talo at awan na pa nagtrabaho ta dito abroad. Makaawid ta matlaangan, friend. Wen nga ro, Trina. Kat kasano, patuluyan ta kadimot lang ti plano ta? Ti saan ta na pa nagsubli dito abroad? Wen tadamot ten basit nga urnong ta. Wala, day tiyan ti pangrugyan ta. Panagkunak kat umdas mat siguron day siya pagpuunan ta. Wen friend. Ket agabang tapaylaeng iti shop. Wen friend, tapno makapagrugi ta adagos. Tano agi patakder tapay lang iti shop ta, aggastos ta ti materyales. Abang laang ti paggastusan ta no kaskasano. Ay na, excited ako na yun, friend. Oray siyang met friend. Kamaudyanan na. Matungpal met ti arapaap kung agnegosyo. Ne, dalos kayo mat adalos, nana. Wine, tasumangput jay kabsat yaw inton umay abulan. Ha? Nalpasin na ito kontrata na ijabroad na. Kuwamay, nalpasin na. No kasta, awanin plano nang agsubli ijabroad? Kaya negosyo da ka na itigayom na. Adagang plano dang agnegosyo ah. Wine, amuyo mo ti kabsat yaw. Talaga business-minded. Gusto ah, dapno masubalitan na mo dagiti sakripisyo yung kinkwa na idi. Ne, simangpot ka man gaman, Imelda. Wen manong makoy, kasangsangpot ko laang itay. Nasayat mo ta. Kahit kumusta kayong matan manong? Nasayat la tamait. Plano mi matan kini Elsie tagkalay sa intong December. Ay mayat nga rod, ano kasta manong? Sige, tumulong akto iti gastos. Di bale, sa anak mo nga agsubli di abroad. Sana na masapula tumulong ka, Imelda. Adda kwartaming aramaten mi. Anya? Uy, Vicky ading,
Imakar ka mo't gaya mo niti pagtrabahuam. Nabayagan Dakul mo't siguro ti sweldom iti baro at trabaho man niya. Sakto laang manang. Saan mat nga na nga to ti posisyon ko? Amumat nga sa anak nga nakaturpos iti panagadal ko. Malasa na bale. Tinapatag at trabaho maading ko. Wen saan mat nga mabalin nga mangnamnama kami itititad ni nanang? Ha? Agurornong kami matitinubyok. Plano may matagkalay sa inton sumarunong atawan. Ay, amom, uray ni Manong Makoy. Plano da ka numutin kalay sa itinobya na inton December. Ano yung bag kayo, pay? Adan ka ayan-ayat yu. Ang siyak awan, pay. Wen deta agpalpalas tu nga mente ipang pangrunam. Anya di ko namading ko? Ay, awan, manang. Nang, mapanak pa iti ayan tigayam ko, Desidido kayo mutan nga agnegosyo, anak ko. Wen nanang. At dati nakasarita mi apagabangan mi ije sentro. Dalawa ka no nang. Kat mayat ti agnegosyo ijay. Tadalan ti adu a tao. Ay, mayat mo't atap no adu at hagos ti customer yaw. Parang ananang. Ti plano yung ngay, ang mga iwan iti babaw. Matuloy ka di mo laang, anak ko. Wen nanang. Dumagasak iti ayan ni Nana Pilar. Tadamagek no adala ko na aburiyas. Mayat day ta, anak ko. Mayat no saan laang amay may sa tinegosyo. Idi pa'y laang aplaw no miday ta itigayom ko nanang. Ay sige, mapana ko nang tani aldawan. Ay, hawan ka no pa'y mo't buriyas ala ko ni Nana Pilar. Kasta ya, friend. Di kapilitan nga agsapol ta iti daduma amang supply kadata. Wen friend, adamot kit di inted ni Nana Pilar, amabalin akong taken ta. Ang jakpay mo't inawagan. Ay wen, nakasaritam ka din ti akin kukwa iti abangan ta? Wen, kan antan nakasarita ka supplier ta. Ay ka, mahit nga rod ano kasta friend. Rugyan tan tagkanpas kadag iti masapsapol. Tapno makarugitan. Ilakad tamot lang ti permit ta tapno legal ti negosyo ta. Kumusta nga iti restaurant yo iti gayem mo, anak ko? Manglukat kami inton sumaruno abulan nanang. Ay kaamangan mat no kasapulan yo ti empleyado. Pampanunutek nga rod nanang. Mayat nga ta da Vicky kan Manong Makoy nga agtrabaho kanyak. Kasapulan mi ngamin ka ni Trina ti kadwa nanang. Nang runa kat adapay dagiti baboy anas ka na masikaso. Sigurado, mayat dagi jay, anak ko. Sige, kasaritak tuman nga rod ida nanang. Wait, basi mo lang ti sweldo da iti trabaho da. Mga no da dakil pa yati masweldo dan tuken ka. Manong Makoy, Vicky, kaya't yung ka diti agtrabaho iti restaurant mi? Ay, adamat tan ti trabaho manang Imelda. Di kay madanagan, tano adu ti customer. Naynayunan minton ati sweldo yu. Kan may sadya kaya tagtrabaho iti restaurant. Ni Manong Makoy makakayat na. Ora siya. Diyak kaya tagtrabaho iti restaurant, Imelda. Okay akmatin iti trabaho kita. Agsapol kayo langan iti sa baling at tangdanan nyo. Adumatid ta. Ha? Ay, sige nga rod Okay lang kanya. Naglokon da diya kapsat ta. Kaya't data pagbalinan, ababaunin da. Wen nga ruda. Jakmat kayat siya. Nakarkaro pa'y kanya ka. Ano saklatan at agbalin na dyan ito. Ngamte agtrabaho ken kwa na. Ano sakmat tagtrabaho ije coffee shop Ngam tagtrabaho kanya na. Talaga na nga to. Para pa-upday diya kapsat ta. Wanangam, Aging katadta kat single pa lang. Una, tayo nun una na tagpasikat ngamin. Naku nampay, Manong. Ay, friend. San mo't akayat iti kabsat ko tagtrabaho iti restaurant ta? Ay, amom friend. Talaga nga adamadlaw ko kadagiti kakabsat mo. Ha? Anya day ta, friend?
kasla saan da ka akayat atulungan. Ay, saan mo't siguro, friend? Pasensya kan friend angam. Sipod pa'y idi kat madlaw kung adalimod nga apal dagiti kakabsat mo kan ka. Anya kumamot nga iti apalan da kanyak, friend. Ay, di ka man mo't agin di mo, friend. Amok nga oray si kakat madlaw mo kan makitam anya ti makitkitak. Successful ka ngamin, ngam isuda kat saan. Makitam, friend. May mayat na dati bukod ta restaurant. Wen nga, Rod. Saan ang masapul nga agabang ta? Kalpasan ti mano atawan, di makkel ti negosyo ta. Iso na laang ta dakurang ken ka, friend. Ha? Anya nga, friend? Makiasawa ka matan na. Anya? Adda na asawa dagiti dua kakabsat mo. Kasi ka, aging ga ita, single pa lang. Awan samot gasat ko iti kakasta abanag, friend. Awanen, naladawon ti amin. Ay na, friend, mabalin pa'y. Saan pa yan naladaw ti amin para iti dayta banag? Makitan to no? Ada ti mangipateg iti kastoy aropa, friend. Mayatim patakder da manang mo a restaurant da Vicky. Awan bibiyang ko no dakal ti restaurant da. Ha? Na para magamin da dyan nga kapsat mi. Saan lang nga data? Adda pa imimot na. Imot? It no ado ti maitultulong na dito lugar tayo. Nang runakit kalugaran tayo mo't lang timplado da. Dakkel a tulong mo't jay trabaho ama ititid da Na para magkait diya, tata. No para kanyak, saan a kinaparamag ti kasjengar aramiden da? Jak amaw, no apay adiyo maapresyar ti kabsat siya. Ay basta, sipod pa'y idi. Amo me no anya klase ti tao da dyan nga kapsat me. Ubing kami pa'y lang idi kat madlawan nga naparamag. Tata, ada ka din ni Manong George? Saan pa'y anagaway, Imelda? Adda ka diti masapul mo kinkwana? Amangan ko nakno, kayat natin makipurdiya kada kami. Ayun kayat na. Nadakamat na ngamin kanya kidi na minsan. Urayan na laang ti text mo. Aya? Awagak tulad nga rudin tata? Ay na, nagasat kayo kinitrina iti negosyo yo, binangon yo, Imelda. Napigsa negosyo. Pagyamanan mi mo't day tayo tinamarswa, tata. Iso na lang ta. Ay, mismo, akabsat mo pa iti addalimod nga apal na ken ka. Anyat kahit yung sawan, tata. Nakasaritak ni Vicky akabsat mo. Itikas di pa nagsasauna. Madlaw nga dalimod nga apal na ken ka. Anya? Diyak kumakayat ti makibiyang. Ngam nasakit itilapayag ti imbaga na aparamag ka anak ko. Kontraan na amin alasayat nga ibagak maipapanggeng ka. Idi pa'y amadlaw ko day tata. Diyak lang pagarop nga aging gaita kat kastagayam ti panagkita na kanyak. Kunak nga adu ti matultulungan mi kan ni Trina akalugaran tayo ang sa balimot gayam ti makitkita dagiti kakabsat ko. Nanang, baka ada ti ekstra nga kwartayo idta. Na, pangalaak ko mga iti kwarta kanak ko. Amumot animanang mula nga Imelda ti mangpakpakan kanya. Ha? Kasaritam ni manang mo nga Imelda. Sigurado ada kwarta na day chay. Ay na, saanan nanang? Nana, sipod pa'y iday kumadlaw ko akagurgura yu kun ni manong mo ama ko iti kabsat yaw. Apay ka day. Basta, diya kaya ti ugali na. Nagparamag. Narigat agpatulong kanya na. Tabaka dumtang to ti aldaw nga isidir na diata. Anya? Na, saan mo takas ta ti ugali jay kabsat yaw?
Nasaya at atao ni Imelda. Kitain nyo kat adawon ti matultulungan da iti gayem na kalugaran tayaw. Anyo ngamin nga amo ti husto nga ugali na. Pasikat launay. Imasinso lang ti biyag na kat kunamatlan asinon nga kundi tulong. Asino ti pasikat, ading ko? Ay, manang. Ading ko, jak magustuhan tinanggag ko. Siyak ti pasikat. Sana pudno ti kasta apang panunutin nyo, may papan kanyak. Awan ti amok nga impasikat ko kada kayo. Ada ka di ti parikot yu kanyak? Idi pa'y laang nga madmadlaw ko kada kayo kan ni Manong Makoy. Sa anak laang nga agtagtagari. Pangaasiyo, jakon maanusan ti kasta at trato yu kanyak. Kasla sandak akabsat iti kasta nga aramidin nyo. Kas ano nga tan manong. Awan nga pulos kwartami. Ada jo ospital ja anak ko. Awan mo't ngawing kwartak, Vicky. Tani, jak simsembra kiti trabaho. Sapay masikugmanan ni bakit ko. Ninanang nga ta, amangan no da kwarta na. Ilak aman nakno ko ading ko. Awan nga ron kano kwarta na manong. Ni manang Imelda ti ibagbaga ng asidgak nga mabainak mat. Ay, oray siya. Mabainak matin ko masidag iti kapsat na. Kalpasan ti ado sinasa kontrakan ko na. Umasidag lagayam. Mabainak matan. Nakarkaro pa kanyak manong. Alakit din. Oray ta babae ka. Siyak ngay, lalaki ak. Kaduatan nga umasidag ka ni manang. Apay ngamin aya, anaatap kayo kanyak akakabsat ko. Umad-adayo kayo kanyak. Imelda din ko. Pasensya ka na. Awan sa bali ang masitgan mo saan asika. Uwan manang. Pasensya ka na. Asino kumapay ti sabali nga agtitinulong no saan ada tayo? Awan problema iti dayta. Si dada anak akanayon amang tulong kada kayo. Ang kasla di yung ngamin kaya ti matulungan. Ididay ta din ko. Saan itan? Uwan manang. Adda ngamin ija ospital ja anak ko mat kat kasapulan mi ti kwarta. Ala. Oh, at ti kwarta. Agudwa kayo dita 20K. Kat di yun bayadan dayta. Ay na. Agyaman kami manang. Ay na. Agyaman kami ading ko. Sapay la ko mga ron. Ta saan da kun agurguraan. Agpipinatag tayo kuman. Ta agkakabsat tayo met. Uwan ading. Aklunak ngay ti kalabas. Nasakit tinakimagan ka. Ta successful ti panagbiag mo. Idin tutada kami kat saan. Nagruna kanyak. Tas siyak ti inaw na. Aging ta. Agrigrigat lata. Sana kaskan ka. Amagatang mo amin ti kayat mo ading ko. Mayat ti negosyo yu kinitrina. Banag nga palak launay. Gusto ti imbaga ni Manong Makoy manang. Day tatiga po no apay nga nakariyak na kami iti apal kanyam. Kada tayo nga talo. Si katima ko na nga successful ti biyag na. Agkakabsat tayo ading ko. Rumbang laang ko maasuportaran tayo ti tunggal maysa. Agtitinulong tayo. Gusto, tinakuna ni Imelda. Dagiti agkakabsat kat rumbang laeng nga agtitinulong. Saan kat nga agiin napal? Sapay la kumaata. Mapakawan na kami manang Imelda. Ala. Bye-bye tayo dayta. Tinapatag, okay tayo itan. Naimbag ka pa'y manang. Agsuswerte ka iti biyag. No maipapan iti swerte, di yung maibaga aswerte ak iti amin abanag. Ngamin, no maipapan mo't iti asawa, swerte kayo adwa. Tanakasarak kayo iti katakunay na yo iti biyag. Katadapayan anak yo ang gamsyak, agmay-may sa aklat ta. Malala, sana bale. Tada kami amang ipatpatagin ka, anak ko. Mo't kit di ananang. Kat daytoy titandaanan nyo nga agkakabsat.
Saan kayo nga agpapada iti sitwasyon? Angam, saan ko mga agbalinday ta arason, tapno apalan nyo titunggal maysa. Agtitinulong kayo. Ayatan kan ipatagyo titunggal maysa. Biyag ti tao. Apay nga itala nga lukatam tiri daw. Itayak pa'y ngagtuktuk daw. Ngam nagbayag ka ng ilukat. Ah! Anay ko. Apay nga agsipat kang hay. Apay nga nagbayag alino katam tiri daw. At dalalakim di taunan. Ay na, aday ta kamanan. Nala, sumrakakit din. Ay, among mata kay may masan titurog iti kastoy nga oras. Apay aya narabyan ka man na si Mang Pait. Naggapo man na aya. Awan bibiyang mo. Tasan na sikat di mang bibiyang kanyak. Aniya. Ala, isaganam di pagsukatak. Darasan. Ay, sige. Mabitla ang lakay. Aglablabos kayong tatang. Bakit ni nanang ngam parigatan niyo pa'y laang iti kabil? Apay, di kay maasyan kan kuana? Manipod adan puot mi, kastan ti makitkita mi kada kayo. Kakaasi ti nami iti pampamayan niyo iti kabil. Nakarit ko na yan, hindi. Anyat pagtangtangsin mo ya. Ha? Laglagi po nyo. Asyak pa'y lang ti paggapgapuan ti lamlamutin nyo nga kakabsat. Iso adidak tangtangsitan. Sukir ka nga anak. Damagan niyo di tabagiyo. Nuapay akas tuyak kada kayo. Nagsweldo kan lakay. Wan, ngam ada pangaramatak iti sweldo. Awan bagas tayon. Kapay lagumatang iti kinilaw. Aginot kayo mo ngamin ah. Diyo pa'y pampanunutin mo tirigat kong agtrab-trabaho. Narigat ti trabaho ti janitor, akas kanya. So, di kamot agbalin agastadura ah, inday. Ay, dagiti mo't la importante aba nagtigat-gatangak para dito'y balay. At to'y tili magasok. Kapay lagumatang iti kinilo abagas. Tadyak pa'y makagatang iti may sakaban ita. Sige, tarumwara kita. Naikat papanam nga'y katawang matrabaho ita. Inak mo't agaliwak saya. Inak agrelax. Nay, addan sakit di manen sa balingar aramidon ti asawak ka. Kastoy nga minti aramid na idi adda babae na. Tunggal sweldo, basit titid na kanyak. Oh, sapay kuma, nasaan apudno ti atap ko. Apaman ang makastrikak iti trabaho. Nanang, panawan tayo ni tata. Anya, ay saan Apay apanawan tayo nga'y, kaasi ti amayo. Ti bagiyo ti kasyan nyo, nanang. Wan mat ngami nanang, imbak-bakit yun ti panangkabkabil ni tatang kada kayo. Kin oray da kami nga anak yo. Iraman na akabilan. Manipod addan puot mi. Kastuin ti na matangan mi. Sana bali nanang. Tanakaplaya ko niti trabaho. Sapay ko mata maawat ak adagos. Uray siyak nanang. Makastra ka kun iti trabaho kintun umay alawas. Anak ko. Panawan tayo ni tata, nanang. Intay to makipagnaid ije balay dalulo. Apay nga itakalaan. Nagturturogam iti talo arabe lakay. Aglisi ka man, sumragak. Naggapgapwam, kunak. Apay aya damagam amin na papanak. Lakay ken baketan. Awan ko man ti bibiyang mo kanyak. Tasaan kamutin na pakibibiyangan. Agasawa ta. Pagrebe nga kamamuan no sa dino ti papapanam. Kanuan niya tararamidam. Naturugak itayan ti babaek. Aniya. Anya? Napnag kan, indang? Inday gayam, sorry. Anya? Napnag kan, inday? Babae manan. Apay ayadi mo sardang antikas tang aramid mo.
Kaano agbaliw ka? Anya nga Rod, talaga kasta nilasag ko siguro na. Aganos ka tanakiasawa ka itinapigsa ti apil na lalaki. Awan basol ko nita, ta isuda mo ti kumput kanya. Anyat mabalin ko ngay. Aginggat ka ano, ti panagtutuok kan panang paspasakit mo kanya. Ay na, bakit kan? Di ka pala na irwam ti kasto nga naramidag. Awawatin na kadilatan. Sige, tanay, nakagtrabaho. Umayak lag pelas. Pangaasim, agawid ka dito numalpas ti trabaho. Sige. Makitan to. Tuntaron warak. Papanan niyo, nanang. Kuni, rabiin. Ay, inakso ko unan ti amayo. Amang ano saan manan nga agawid. Baybayan niyo, nanang. Lakayin ni tatang. Amuna ti agawin. Dahita nga ron ti pari ko ti dya amayo. Lakayan nga magduduma pa ila ti pagawawidan na. Mapmapan pa ila itayan ti babae na. Di yo baybayan. Surot-surotin niyo mga may. Laklakayan nga mawanpay husto nga ramid na. Saan kumamatakas ta, anak ko? Uray kas dyan ni tatang yo. Amayo lataday jay. No awan ta amayo, awan kayo nga anak me. Sorry, nanang. Kasjay mga amin ti ramid ni tatang. Di yo pa lang amin baybayan. Parparigatin nyo lang ti bagbagiyo. Dayjayan ta asawak. Simrak iti dayja restaurant. Partakak pa iti magna. Tamang ano jak masiputan. Dayjaya. Ha? Adda babae iti ayan ti lamisaan anapanan na. Inagkan na. Nagitiawanan bain. Wanan kayo ay tibain. Aga-agaw ka, babae. Anay ko, darling, tulungan mo. Gusto na itan, Inday. Umay ka man. Di ka mangibabain dito, ya. Umay ka dito, Tibag ko, masaksakitan na kanay ko. Mangibabain ka. Agawid kan! Jay, kabit mo, dadadangay sakit mo. Sige, hagdan na kayo na ti babae. Wen! Ni Miriam ti dinak. Taiso ti ayatag. Baybayamon ti asawam. Agbiag ka nga uri awan ti asawam iti dinam. Adama dagiti anak mo. Wen mat nga mi, nanang. Andan trabaho mi iti kabsat ko. Da kami ti makaammo kada kayo. Ay, bindot ko na ito'y. Pinalubusak kinangagdan na. Hangam siya gayam kabailan. Kabailan yun, nanang. Panunutan nyo dagiti agkakamading ugali ni tatang. Ti kanayon apa ng pagbabain, kan panangkabkabil na kada kayo. Kan kang runaan ti amin, ti kanayon apa nagbababain na nga uray lakayan. Imposible adiyo malipatan no panunutan nyo ti kinaulpit na kada kayo. Ay ayataglat ta ti amayo anak ko. Sinalit kidi, day tangayat-layat. Imbak bakit mo nga men ti kinasukir mo kay. Tatang. Sukir ka, hindi balasang ka. Saan miya kaya ta Nicolas ti pakiasawam? Nga manya tinarhamid mo. Lakitaray ka kinkwana. Kanya nga itinapasamak. Nagtutuok ka, itisidong na. Sayta, tabakit kan. Nasukir ka latta. No di na kan kayat Nicolas, may bayamon. Palubusa mo! Nakasi ka lang ang isang sangit! Jakmat nga ron kabala na mapuko ko't asawak tatang. Ay ayatek, isutibiyag ko. Kat, da kami nga anak yu. Saan da kami kadi apat-patgan, nanang?
Ipatpatag kayo, siyempre. Ngam, sa bali latamat ti panang ipatag ko iti amayo Diyan kaya't ngagsisina tayo. Di kaya't ko, si bubukan lata ti pamilya tayo. Nga uray lipliputan na kayo ni tatang? Agbalbaliw tumitlaag da amayo. Nanang, idi pa'y la kumaan nagbaliw. No talaga nga adda pa noon. No talaga nga adda plano na nga agbaliw. Ay sus! Sika ti agbaliw, Inday. Baliwam ti kinamartir mo. Surwam ti agbalin na natimkar. Lumaban ka! Apay nakaimpake kayo. Papanan nyo, nanang. Inaksorotan ti amayo. Anya? Di mo't nagsaritaan tayo ti maipapan iti dayta. Wan, ngam sa anak nga ro na makaturturog anak ko. Kaya't ko ang makita ti amayo. Nanang, asino ti pilihan nyo? Ni tatang uno da kaming anak yo. Nagmayat lang nga ro ti biyag tayo, tawanan ti mangululpit kada tayo. Ti kayat ko, agdadan na tayo lata. Sige, makaammo kayo nga rod. Mapan kayo no kasta ti kayat yo. Agawid ka, Inday. Nalpasan ti amin kadata. Pangaasim, agawid tan ije balay. Kailiw da kan dagiti anak ta. Yak kayatan ti agawid kunakmay. No kasta nga rod, ag naudak matan ditoy. Anya? Darling, apay na agdat to'y daytan na babae? Apay, agreklamo ka? At damat karbangak nga agnad ditoy. Tate asawak tagbaybayan iti apang yo. Ano? Inday, pumanaw kan! Darling, hayaan mo na. Kung gusto niyang magnaad dito, okay lang sa akin. Ha? Sigurado ka, darling? Oo, darling. Pero sa isang kondisyon, maglaba ka. Ne, murang lang ta sawak ti labaak. Labamat ta murang mo. Uy, kaya nga nandito ka? Para may paralaba at para luto? At para linis? Magrereklamo ka? Gusto mo ipulong kita kay Kulas? No di mo kaya't ti mapapanaw dito Aramidam amin na trabaho. Naglaing kan? Asino ka kumamang manmandar kanya? Kabit na ka lang ti asawa. Oo, pero ako ang mahal niya. Sorry ka na lang. Wala kang silbi. Walang silbi ang original na asawa. Kung hindi ka naman niya mahal. Aniya? Apay nga gimimpake ka. Papanam, Inday. Agawid akon. Diyak kayatan ditoy. Nauma akon. Nay, awan mo't dagas nga aramida king ka. Sinardangan kamutay nakabkabilan. Wan, ngam nabannog akon. Diyak kabailanan nga imatangan ti panang gulgulib mo kanyak. Iso nga agawid akon. Huston! Nadudug una yan ti pusok. Agkapsotak una yan. Kit makamu ka. Saan ka mo't papanaway? Ngamno ko na mapumanaw kan. Addakan ka na ita, Inday. Magman, nagawid kan, Inday. Wan tatang, naamiris ko. Napatpatagayam nga amang dagiti anak ko. Ngam ti babairo nga sawak. Mas dawak mo't ngamin kin ka. Isukat mo kit dagiti anak maun. Itisan mo mo't akapkapin anaw. Ayat lang arunan ti biyag mo. Itisidong dagiti anak mo. Tasan da kamot baybayan. Iswadi kan pumanaw. Inday, baybayam di asawam.
Inday, agsubli akong kinka. Pakawanan na kuma. Inday, asawak. Agbalbaliw ako. Ala, sumrak ka. At dadagiti anak mo di taunag. Isuda ti kasarita. Nanang, nagbalbaliwan ni tatang. Pakawanan niyo kuman. Kapilitan na nagbaliwa. Tapinanawanan ti kabit na. Kan masakitan. Nanang, di mo't ay ayatan niyo launay ni tatang? Idi dayta, ngam saan itan. Agam sige, mapakawan kumatkit day. Apay kumaajak pakawan kat amayulat taday chay. Ngam ilasin niyo ti pagturugan na. Jak kayat akay da. Nanang. Inday, sa anak to ang mauma nga agkid daw iti pambakawan ken ka. Nagbabawi ako, nagitinan aramid ko iti kalabas. Sapay ko mapakawan na. Di ka madanagan. Napakawan kan. Ngamjak kayaten ti makidanakan ka. Ay, Di ka madanagan, taited ko ti pamalubos, ngagnad ka manan di ti balay. Ngamlading itan, no saan na nakasi ti sigod ti tratok kan ka. Inday, Panawan to siguron ti makaibaga no may sublik pa ti sigod na panagayat ko kan kawan no saanan. Ulitak, napakawan kan, agnaad ka manan di ti balay. Ngam saan na nakasi ti sigod ti trato kan ka. Sabay ko matamawatan nak. Tagapumatla iti aramid mo. Nua pa yan nagbali na nakastoy ti riknakan ka. Ti sigod agumay gayab-gab apanagayat ko kan kaidi. Kas asawak. 5 biisitan. Kat nagbali na nakaslay yelo. Ti kalamiis na. maawatan ka. Kay aklo na, kanyaman agasat ko ken ko. Nakasagana nga aguray. No kaano ang may sublim ti sigot arik nam kanya nga asawa. Biyag ti tao. Miko, makaumay ka kadinton bigati di balay? Mabaling ka nimit saan? Group project tayo, teramidan tayo, Iso alas ka nga datay amin. Ngam, ang mga nusaan da kapalubusan da uncle mo. Agpakada kiti nasayaan. Kiniring Pasko pa'y amin dagi tinaskan ni Jabalay. Iti kasta, awan ti makagapo, tapno di na palubusan. O sige, namnamaan ka inton bigat ha? Wan, Karen, umayak nga umay. Sakbayamapan kay papanan. Ilabang pa'y dagiti kawas mi kaniantim. Malawag? Ha? Unang kel, ang mabalin ka di ano bilang tasaan ko amalpas kat ituloy ko inton sumang petak. Ngamin, group project teramidan mi. Saan? Naske na malpas mo amin. Gapot adda papanak iton bigat. Kat kasapulak ti adu apagsukatak. O sige, aglaba ka rodan ang kel. Saya atem ti panaglablabam, ha? Diyak kaya ti palpalaran. Nang runa dagiti branded akawas ko. Annada masaan na mamansyan. Wanang kel. Salpag ti bakla. Awan na talaga ti amuna trabaho. Apay ka dilakay. Anya ti pag-uungtam. Kitam ti pantalon ko Nay, branded da ito'y. Naman saan ang ti pantalon ko. Uy, anya nga tayo tingkas-kasta na naglaba. Anya? Sumangpet tulad ay bakla.
Una yan day dya, amiko. Sapay day tadya pantalon mo anangina. Huwag nga rod. Jack pa'y nausar itinapayag. Dinadalanan. Ala, kasaritam no sumangpat. Agsaga na day dya, bakla. Saan ka kadi makaaw-awat? Anay ko, apay nga tinong padaklat tanangkal. Kita tinamay iti pantalon ko. Anyat ingkas ta managlabata naman siyaan. Imbagakan ka saya aton ti panaglablabam. Ngam saan ka makawawat? Pasensya kayo, nangkal. Diyak mo gagara. Di ko namkid di. Ingagaram salbag ka. Isu siguro ngayon padawat na kadagiti akin anakin ka. Gaputa kasta ka. Awan sir bem. Anya? Libre ti kanam dito balay. Da kami ti makaamoy ti panagatal mo. Basit laabanag ti maitultulong mo kada kami. Ngam palpakmat. Uncle, Maminsan pa'y nga ramidem ti kastoy. Oy no, jak amu ti ramidakan ka. Oh, ape akas tati lang, amiko. Kasla nagsangit ka? Miko ko naman nin. Mika, kung naklangarudan tiyawag mo. Alawanan, Mika no Mika. Apay, adda ka di parikot mo? At saka mo, nanya ti aramida kitibiyag ko, Karen. Diyak kung kabalan ti mapaspasama kanya. Ha? Apay, anya man ang tinaramid da uncle mo kan kaya? Amom, diyak matinggagara naman tiyan di pantalon ni uncle. Ay na, kasangsangpot ko lang di rabi kat tinungpana kon. Ha? Basit mo tinagbidot ang abanag. Yan para kadakwada kat nagdakkel. Ay na nagriga ti kastoy friend. Siguro, no si Bibiyag pa'y nagiti parents ko aging gaita. Nalabit asana kastin ti mapaspasamak. Ay, unay mo tan uncle mo. Mismo pa yung uncle mo. Ngam kasta ti trato na kan ka. Uwan nga ron. Impagarob ko ang ipatagdakas pod nung anak da. Angam saan met? Siya ti babaunin tayo di balay da. Uray biddo nagiti anak da. Siya pa'y lati mapabasol. Ne, apay ngay. Kanayon kamutan amarabyan sika, Miko. Pasensya kayo, auntie. Diyak namin nakalugan iti paawi da. Nagnag na ako, tawan pamasahe. Di ko namkit de. Isad sa jam tap no maliklikam dagiti trabaho dito balay. Ha? Libre lang arod amin na nakasapulam. Sadot kapay lang. Ha? Ay, no si Bibiyag la kumadagiti dadakkel mo. Isublidakan kadakwada. Awan sirserbem. Anya? Ala, kartigam. Ingka inawan dagiti nanganan mi. Lepasampay amin at trabaho ijay kusina. Sakbay amangan ka. Ne, apay, agisang ka itiin na po'y? Walang kel. Diyak pa'y ngamin nangan. Niya? Ket, at dapat imbati da ka nama. Nakita kami ng uncle, ket saan mo ta na mabalin na kanin, gaputa. Itip jita dayo itay. Ket, anya nga ruti kayat mo? Da kami ti mga iti-itip. Saan mo ta, uncle? Ang kanin ko mati aso mo ta na dahi jay. Niya? No anya ti ibati miya kanem. Isulang. Saan ka nga gisang? Mawatam? Anya? Ala, inkamanganan. Nakapilpili ka si kabakla. Kunamlan no ado ti may tultulong mo dito'y balay. Agarte ka kid din na tao. Unay mo tinday ta nga aramid da kan ka. Kasla saan ka tao iti kasta pampamayan da. Win nga Rod. No, dala ko mababalin na pagkamangak. Pumanawak lang ni balay da, uncle. Ha? Diakon maanusan tiraramiden da. Amom, at dagayam uncle kong agsapsapol iti kadwa na ijibalay na. Iso na laang tasan andito'y lugar tayo. Kasta aya. Wan, awan asawa da nga uncle ko. Iso nga awan anak na. Kat agsapsapol iti mabalin na atulungan. Pagadalan na, iti kasta, at damot tumulong kan kwa na no lumakay. Kasta ka di? Ay, siyak man karon, friend. Iti kasta, makapanaw ako ni balay da, uncle ko. Sigurado ka? Wen. O sige, kasaritak ni nanang inton malam. Ibagak kan kwa na tinagsaritaan ta.
Iso na lang, tamaya dayo ka kanyak no bilang. Okay laeng. Sana bale. Taagsarak tan tulat ta. Kan agtali na idlat ta ti panagayim ta. Tinapatag. Makapanaw kan iti sidong da uncle mo. Maasyanak una yan kan ka, friend. Nasingput day siya kabsat ko, Mika. Kinapudno na. Inawaga ko. Naibagakon kan kwa na ti maipapankan ka. Kasta ka din, Nana. Agyaman na kada kayo, ah. Awan na yaman na. Ngam kasanon nga numamuan da uncle mo da ito'y. Nagpakada akon. Awan mo't bibiyang da. Kinapudno na. Agkakasakit pa at imbagbagada kanya. Da uncle kan auntie. Gapo iti pa nagpakadak. Anya? Iswa pagyamanak. Gapo ta saan da kalinapdan. Ay, unay mo tindagi dyan nga agasawa. Nala, di ka madanagan. Da kami ti tumulong kan ka. Basta igad mo ti panagadal mo, ah. Saan at yararamidin da kan ka tilapod. Tapno sumaya at tibiyag mo. Naulpit unin ang uncle ko. Iso pagyamanak unay da Nana Sandra. Nangro na ka ni Karen. Tatinulungan da. Tapno makapanawak iji balay mi. Ay unay matanday dyan nga uncle mo. Uncle mo pa'y matamis mo. Uwan nga ro tata. Nagsakit na panunutin tikas di atrato da kanya. Iti mano atawon na panagnaad ko kadakwada. Pulos ajak na rik na napatega kadakwada tata. Kasta ka day. Ay una yan. Nagamala, lipatan mo day jay. Tinapatag ka nakapanaw kan. Saan mo mapadasan dito, tinapadasan ijay. Igad mo ti agadal ah. Siyak ti makaamaw iti amen. Pagyamanak unay. Awan anyaman na, Mikaw. Nagmayat mo ti kastoy. Bumangon na ka nakasaganan ti pamigatan. Uwan tata. Nasapa ka nagriing tapno agluto iti pamigat. Magusto ak unay da ito'y lutom ah. Agyaman ak unay tata. Naglaing kagayang magluto, Mikaw. Nala, mga tagarudain. Kalpasan na, yung kamatain. Tama nga numaladaw ka. Siyaktong ti makaamaw dito'y kusina. Hello, friend! Hello, Mika! Kumusta ka matan? Ay na, nasayat mo't friend. Nakaragragsak ak unay. Gapot na nagsingpot ni Tata Cardo. Wan, nasin po ta talaga ni uncle. Awan palikot kan kwa na, friend. Ay na, win nga ron. Saan pa naimot Ipaay namin nakasapulak. Nasayat nga rin no kasta. Iso asaya aton ta agadal, ah. Hindi kasta, makaturpos ta adwa. Ay, day ta talaga ti pang pangrunak ita, friend. Kakonsentrate ta iti panagadal ko. Gapot ta kayat ko amaragpat ti arapaap kung agbalin a nurse. Manumatan atawan tinaglabas. Nga maging ito. Saan pa'y nagparparang ni Miko dito'y balay? Kanya kumagay no saan nga umayak parang. Siguro akit at damatan ni Jay syudad nga agtrab-trabaho iti parlor. Ha? Isulang mo ti trabaho ti bakla. Awanan sa bali nga muna trabaho. Anya? Nasayat mo at numayak parang. Kahit at damatan maipanakil na. Ang no umay lang a baklalata nga awan ser-serbina. Orasanan, mangimpapain. Anya? Ay, manula-bula ng teorayain. Makagradwar kanton, Mikaw. Uwan nga ro tata. Kasla kaano la day di imayak dito Mikaw. Awan ka di ti plano, mamapan sumarong ka rijayan dangkel mo. Ijay nagyan na miday. Ha? Awan matparikot no sarong karamida. Kwa tata, saanan? Ha? Amok matla saan daan naragsak para kanyak. Kansipod pa'y. Marik na kasana ka napatag kadakwada. Ngamin, no napatigak. Hindi pa'y la kumasinapol dak. Nga maging kaita.
Di dak mo sinapon. Ha? Sarong karak to ida. Nod dan trabaho. Hello, Manong. Hello, Sandra din ko. Kumusta kayo dita? Nasaya at latamot Nimi ko nga ay kumusta mo tan? Masaya at mate. Isungay mawagak, tawisin kayo, into naggraduar. Ay kawon umay kami. Ay na, sigurado ang maragsakan ni Karen. Bala, namnaman me, tiyong mayaw, Wan, Manong Cardo, sigurado. Ay na, congratulations, Miko. Ay, thank you, friend. Kan, agyaman akmat kada kayo, Auntie Sandra. Nangruna kada kayo, tata. Awanan yaman nami ikaw. Tinapatag nagraduar kan. Wan mo't ngagpaiso, Miko. Ay na, magkakaran na ka mangawag kan kay ti-nurse, Miko. Agyaman na Karen, my friend. O anya, naisaganam ka di amin na nagitinas kan nga laan tayo. Wen, adami na ijelugan. Nasayat nga rod no kasta. Awad gayam, in-check mo ka di tilukan no awan problema. Ay na, siya pala tinamagam. Amumutin kanyak, tunggalad na pag natayo, nakasigurado tilugan. Nasayat nga rod. Ayabam nga rodan da Jenny kanre, tayin tayo matan, ang mga nuimunan dagiti kakadwa tayo. Kita am deta panagmanmanehom ben. Itay kapayasuyab, asuyab. Kalasan na nairuam kanya. Inton kuan mairidop mo. Ben! Deras mo tanday taturturungan! Ay na, agyaman ak unay ti pa ng sarungkar mo kanyak dito yung hospital, Ay na, awanan nyaman na. Si kakit dimot. Nakaragragsak ak unay. Gapotam umay kalata sumarsarungkar, friend. Ay na, naimbag ka pa. Tamalagip naklatang umay kumustaan. Uncle Ben, di na pa'y malagipan si ka. Ay na, di mon panunutan da ita. Adan tulat tati kundaway amalagip da ka. Kan maamiris na dagiti sana nasaya at ngayon nararamid da kan ka. Ha? Ala, adagsang ko ta pasyente, Mika. Uy, panawan ka biit, Asikaswag na pasyente. Ay ko, nasakit di baka nawan nga ima. Kastamat na isakak. Uray siyak, nagsakit ti dwa sakak. Diyak maikuti nga po iti sakit na... Uncle Ben! Auntie Minda! Miko. Anyat na pasama ka da kayo, Diyak pagaruban na da kayo gayam ti pasyente. Kwa, mapan kami kumaijay ili. Agkasarang amin ti maisakan akak. Kasto'y matan tinapasabag ka na kami. Anay ko. Kasta ka di? Ala, mabit lang. Dalusak na isugat nyo. Kaya't mo asawan. Dito'y ka ngagtrab-trabaho, Miko. Auntie, uncle. May sakam ako na nurse ita dito ay. Intuloy ko ti panagadal ko idi pimanaw ijayan nyo. Intuloy ko latang oray na rigat para kanyak. Ngagtalaklatan iti tao adyak kapkapin ano. Kaslain pustak ti biyag ko iti tao adyak ama mo. Angem, makunak anagasatak. Gapota nakasingsing pet ni Tata Cardo kanyak. Kaya't ko ti umay sumarungkar ijayan nyo idi. Angem mariknak ngamin asa anak anapatag kada kayo. Iso, sa anak ko na nagpakpakita pa ay. Saan apod no dayta, kanakan. Napatag ka kada kami. Miko, pakawanan da kami kumakadagitisan anasaya at ngay nararamin mi. Kan impakpakita mi kan ka iti kalabas. Amok ang naglablabas kami. Auntie, ayos lang dahil dyan.
Naglabas yung dagijay. Nagbalin akarit kanyak dagijay. Tapno ituloy ko ti panagadal ko. Gabi ti da ita akarit. Adak ita ditoy. Katjak pulos ni namnama. Dito ita yung agkikita, auntie. Uncle. Kasano na ito yan? Saan nga umdas ti kwarta tayo pagbayad tayo iti bills tayo dito hospital? Huwag nga rod. Inawagak itay ni Manang Luz. Ngam na iranamat nga awan kanu kwartada. Kasano nga tan? Naimbag nga oras yun, auntie. Uncle. Saan kayo nagparikot maipapan iti bills yun dito hospital? Gaputa siya akong timang bayad. Walang Uncle. Ay, nakababain una yan kan ka, kaanak. Ay nan, auntie. Ayos laeng. Awan mo ti paggastusak Adamot basit nga ornong ko. Ken umana ipagbayad ko iti bills yun. Agyaman kami unay kan kami ko. Nakaanos ka nga ubing. Kasta unay ti kinaulpit ko idikan ka. Agan nagtalinad lat ti kinasayaat mo. Walang Uncle. Gaputa mo asaan anasaya at yagi balas. Nasaysaya at lat ti napakumbaba. Iti kasta, nalagan ti panagbiag. Agyaman ak unay, kaanakan. Sapay ko matagtalin na ti kinasayaat mo.